salama lako kita solanasang. Tabe mati lako angganna tosang dunduan pindan, tosang irusan gori-gori, turampa manapa mo unisung dio olona puang talu sang buah banang. Lau pakendeki pabudian sola kurean sumanga, mairinganna laung kanasai karampuan na puang Yesu Kristu, tunatayan mintu tomak patongan, si tete duka karampuan na sulena. Totemo makura sumanga duka ki belanna ganna mo 57 tahun na tu PWGT, belanna mamasena puang Yesu 57 umpatu katuan tupatu lako matutuk ki umpakalabi puang to tumampata anta tontong dipakalabi siangkaran si kadamak belanna mamasena puang Yesu susi moto tu arrangna pengkatobaran lan atu maktayan kombongan masallo na puang may komuta bendan taminani puang manna napui kasendian. Kombongan masalo na puang ia tu patunduan ta umpotete sangan na puang tumangka kombong langi solalino. Amin. Salama dio may mintu to masallo narampoy morokomi kamarampasan lan pa kamasian na Yesu Kristus puang ta. Maadokom. Latama ki bainan Pak Pudian
Ya metu papudian 72 ayat misa selako pitu na angka 10 karua selako 10 kasera. Opuang matua ada itongan mi tudatu. Sia adai kamololami tutaruk bulana to kabar remuan. Anna tang pakayuan bimbang umpalai saluna tutaumi. Sia kuno usembe beko to di panasami. Sangapoi anamintu buntu. Sia kanete duka umpabutu kamarampasan lako tau iya to diona kamaloloan. Sangapoi ana usanda tongani tuto di pandasalan bangsa ya to. Sia urampanan to mase-mase mandu parate to salah kedo. Sangapoi anamintu siosoi ungkasiri ikomi kedeleki siapi tu allo. Sia keparang siapi tu bulan. Sangapoi ana sitinti uran dilangi untak pai padang dibelai. Sia sitinti uran masa usakai na padang. Sangapoi ke atun namidako lamau pa to tumalamu. Sia sebo tu kamarampasan saya lako pak dengan tu bulan. Mintuna kadipudian nulangan nasang puang kapenomban tu kapenomban na Israel. Naman nari itu pokok pengeluaran kale-kalean. Sia mintu kadipudian lulangan nasang sanga malabina tontong say lakona. Mintu nali ino nasamboy kamalakiran na amin ya amin. Pepuang kamasay tudatu. Mai kami kombongan salok na puang taben dan masola nasang. Ta perang itu kadan na puang matua. Usua ki tontong si alamase sia si pakaboro. Na susite tatandai mo tu pak kaboro belan na mangka mo Kristus usorong sungana. Diona kita si patok duka mo usorong sunga ata belan na sang siuluran. Apa minda-minda unampui ianan lino. Anna tiro itu siuluna kapuduran. Na kapan ni maamata to buta tu siulu ia to umba mo lan akua tu pak kaboro na puang matua torro lan kalena. Anakku da tama pakaboro kada batu puduk bangri sangadinna la situang penggauran sia kalan tu kantongan. Amin. Inang tang melo sabi tang tongan.
sama doko masule. Mai komita tuara mengaku kasalan mangure tanda tinaran diona dosa sia kasalanta. O ambe dao suruga mengakukan mati kalemi kumua kami teto kasalan mokan lan tangaki kadangki penggaurangki sialan agan katuangki tutang sipatu pak porayammi. O puang, ia kelami palan ara itu salaki. Mindara tumaadin untanan ni bendan dio olomi puang. Kamasika, ambek situ, kamasukan. Berangimi tu kada kamasukanan si turu Yesaya 40 angka 25. Aku mute tu umpa de mintu uka kadakianmu belanna ia mo pak porayangku sia tae mo kupalanni pena tu kasalammu. Amin. Di benatu tu Pak Pudian ludio mai paduan suara ia muger laumbawa pira-pira penanian. Selamat pagi, Shalom. Perkenalkan, saya Sania. Saya Cindy. Saya Moses. Saya Joy. Saya Monica. Dan saya Markus.
Kami merupakan murid dari Sekolah Musik Yayasan Musik Gereja yang mengeluarkan Kidung Jemaat, Kidung Pelengkap Jemaat, dan Kidung Keesaan. Pada hari ini kami akan mempersembahkan sebuah pujian. Terima kasih. Peccata, peccata,
Buang di pakalakbi lan mintu Pak Pudi-pudian tu merasan diangkaran. Terima kasih paduan suara dari Yang Muger, Tuhan memberkati. Indo ambek sang siuluran nalandi atunna la usorong tanda kurian sumanga tama pengkarangan na puang matua lana antak ki nats lamai surah Hosea pasala annan aya annan tunakua belan nana kalo penangku tu kamamaliran tangia pemala pangrere siaka paisanan diona puang matua tangia pemala ditunu pupu. Nanian kombongan 226 itu ayat Lisa selok kotandu.
tangi kembali agama masena. Ayat 2. Nang sundun sugikwa ungkama se anakna napa manamani kabet kamau parang benama salona umpama turuti lan kama barisan napa pataloki. Belum, Mas. Tamas sambayang. Kure sumanga puang belan namang kamokan miben waktu umpa bengan pak kurean sumanga aki tama pengkarangan mi. Puang pasakay tutaw mi laung kamayay te pak kure sumar nga aki. Denau pa ana dipake lan katuangki unlayani puang. Ya tutorona pa jo kaleki si misa-misa pasake dukai puang patudu melokan ni angki pake si turu pak poreami puang sia si turu mataku lako puang. Pagari kasalangki mitarima kan mas sambayang lan sanganna puang matua tu puang pelak bakki. Amin. Kombongan masalo na puang nalambi atun na la di basa siya na dinanungan tu kadan na puang matua na saka tu tola umbasa kadan na puang dolo dia mai tarangi tabasa tananung tu kadan na puang mai komita palaku pa tunduan ta misalan pasambayang ta masambayang. O puang kapenombangkilan kadatuan suruga lante atu maindan atu mika masyangkan
kinai untimang pole parayay, tu allo kapetayanan ungkampai kasayan na puangki. Marasan unangkaran ni temay paakamayan siapa sananteng komi kamasyangkan. Naurung mi pasitamu kaborokan lante tarampak maindam mi opuang umpu di komisyong pakalabi komi. Kikanasa kumua pa tunduan mi siya mama semeri. Lako kami masolanasang ang kiola itu atu sang minggu pura kiboko. Mi bempakan katuan siya kamatotoran kamalagaran paatangaran melo kakinan landa atu totemo. Na lante kaparan nuang kipuang untiro maleso itu pak kaborok mi. Saka kante kami tau mi laurangi siala unanungan ni umpelada imandalan ni tekadami lamay sura amadatummi. Tang mau puukan puang tang pakulekan makamban tang palambiki. Ia mato puang kirampo matiolo malabi mi kumua penamasallo mi puang laun taranakan mas solanasang siaung kamasaikan tanga akina penama abu lololong di koden nau pa na yate kadam mi puang kirangi melo maondong pi laki pogau lan lingkan katuan tumi kamasyangkan. Pada pagari misala budang kipuang mak kada kaboro mo komila ko kami anak-anak mi belan na kami tetaum mi sakka mo kan lama perangi masambayangkan mak kuresumangakan lan sangan na puang kipuang Yesu tu kada tuo siya me patuo. Amin. Bunga na Pak Basan Surat Madatu yang mau dia dalam Yesaya pasal 10 misa ayat misa 10. Yesaya 11 ayat 1 sampai 10. Kadan na puang yaitu perintah na Mesias sumpu marampa. Lamentaruk tugarempong na isay siya melolo na membua tutaruk wakana. Ia ladani tak apa penan na puang. Ia mau tu pena kakinan, sia tanga kina, pena pak timbangan, sia kamatotoran, pena kapaisanan, sia kamatakuran lako puang. Ia mau pak porayan na tuung kataku puang, tae anna lampau lay salu, unturu pentirona sia tae anna lamang ngarata unturu pangaranginna. Sangarinna ia tutobitti lana polai malolo salunna siana sanda tongani situang kamalamburan tuto umpamadiong penanna apa tete dio pebamba tongka dililana lana padikan lino sia pena sundi pudukna lana petani tuto tang meka aluk laumpo papakan kamaloloan sia laumpa tambeke kamarurusan atu ia to guru lasi kananaran anak domba sia ia tu harimau bulu sanglengaran bembe laki-laki na ia tu anak sapi sia anak singa sia sapi pasoma lasang bala sia pia-pia laun pasang kambiranni atu ia to beruang birang sola sapi lasiba ungkande riu sia ia tu mai anak nasiba unnoko sia ia tu singa la ungkande dalame susi sapi atu ia to ia tu pia sumusupa lamaningo dio to baba totok ula rame sia ia tu pia mane sarak susu unulu limanna tamaloko ula keipo tae mo tau laumpo kau kakadakean batu lampa butu mesangganginna dau lilina buntu maindanku belanna lana ponoi kapaisanan diona puang tumintu lino susi wai buda usamboi salina tasi alo ia duka to anna ia tu taruk wakana isai latulang dan napo bate-bate mintu bangsa siala napang
kai mintu tosang petayanan sia ia tu ina nani maripi lan malabi. Susimoto tukaran na puang. Pak basan mak penduan ya motu di alamai Roma pasal 55 ayat pitu selako ayat 53. Roma pasal 15 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-13. Kadana puang matua nakua Pak pakilala diona umpama tanan pena tolangga kapatonganana unturu sangkana Kristus. Ya moto, si palangko mi bilangan susiduka Kristus mangkamo, umpalai ko mi bilangan anna dipakalabi tu puang matua. Inde mi pole tu kadangku kumua, ya tu Kristus mangkamo mendadi tomak kamayana to disunna, tu belanna kamana paranna puang matua, kumua anna arrai tu pangaluna lako nenek todolona. Si anna pakalabi tu kapere tu puang matua belanna kamamasianna susitu disurat nakua. Ya mora banangna to angku pudi komi diolut to kapere siang popenani pak pudian umpudi sangami. Si anakua parannu komi emintu to kapere sola tauna puang matua. Si anakku apa? Pudi mitu puang emintu to kapere, si mintu na bangsa laun tendengi. Si anakku Yesaya, labu tu tuaka na isai, si ayamo tu labendan umparenta mintu to kapere. Iamo lana posendanan ranu to kapere. Denoupa anna puang matua tu otokna kaparannuanan, umponoi komi mintu kaparannuan sia kamarampasan tete dio kapatonganan anna sakapua-puana rannumi belanna kamototoranna pena masallo. Susimoto tu kadanna puang matua. Haleluya. Mai komita ben dan solanasang. Ta perangi tu kada kaparannuan si turu. Kadan napuang nabainan Matius pasal talu ang kamisa saya lako 12. Ya keu puta bahasa dako ta tamui ulendui penanian nyanyian jemaat nuansa etnik 70 karua kure sumanga puang. Yohanes Pak Dio. Ia to na atu ia to saemi tu Yohanes Pak Dio mengadai dio padang pengalaran Yudea. Nakua mengkatoba komi belanna mengkareke mo tu parenta suruga. Belanna ia bang siamote tu napokadanna nabi Yesaya kumua. Den gamaran na tau metamba-tamba dio padang pangalaran. Pasak kami tu batatta na puang. Rantemi tu lalanna. Ia tu pakian na Yohanes bulu unta. Sia ia tu salipi lan aikna balulang. Anna ia tu kandena batik sia tallo merang pangala. Atu ia to sang sunan mi tu tau dio mai tondok Yerusalem sia mintu upa tondokan tanah Yudea. Sia mintu ulilikna salu Yordan pelambi Yohanes. Pedio mi kalena tu tau anna dio Yohanes diong salu Yordan tonna unnaku kasalanna. Apa ia tonna tiroi
Buddha tuto parisi si atau saduki saya duka lama pedio. Nakuami lako. Bati ula rame. Mindara umpatudu komi. Umpalayan kalemi diomai kasengkean lasai undinna. Ia moto dadi pasombomi tubua sitinanna katobaran. Sia dakmi sangai, sia maakadalan penammi kumua. Abraham kita tu ambeta. Belanna kukua lako kalemi. Kumua ia tu puang matua kuasa umpadadani anak Abraham temai batu. Na kampai bangmo wase tu garontok kayu. Ia moto umba tu kayu tang membua melo. La dileleng na dibuang tama api. Tonganna aku undiok komi uai dikua ami mengkatoba. Apa ia tu tolasai undinna na aku. Ondong ia kuasanna na aku. Tang sipatu na alada di toumbani lapik lentek na. Ia laun dio komi penamasallo sia api. Dio mo natoe tu barangna. La nape mata api tu panglulu na. Ana rampun ni tama pak panian tu malapu na. Apa ia tulang kona. Lana lapura naballa api tang paade. Amin. Kurre sumanga puang. Kombongan masalok na puang, hindi kombongan keramat. Salama sitamu mali, paiman sidup pakaborok lanti allo malabi, allo mangka napili lang sa ato tumampata, tanay si mantarupa memala siya makur sumanga. Naria komi kamarampasan. Shalom. Susi takua ia tu lingkana atu mati raliu. Susi totang di kapang-kapang lan atu kapetayanan taun nolai temai pasanan tengko siapa akamayan nalan nomiki minggu mak penduan. Minggu kapetayanan batu dikua minggu Advent. Padahal ya tu atu tontong bangsia 20 apa tetek na sangal lo. Tak era na kurang. Paya ke di tengah-tengah mandalan itu. Nang payan kumua matumbay nasus ito. Belan na mamasena siapa kaborok na pung matua. Moy na Buddha kapusakan di tingayoy. Moy na nenne temaya agan metem melurokko ba tua agan kamagasan ba atu kamabandaran katuan. Apa lendo iya duka atu kaborok na pung matua nanta ki saya lakuat tu temo. Nakin nataya na mamasena pung matua ba atum babang mo dinay maadu udun maatula kare to pusak. Untanga iko pirar kaya na anggete atu te. Membela pa ya kapanglako na tayo mo te may apa? Apalah dipake pusak.
pakonang lasusi metolan atu-atu kapetayanan. Mai komi tomatuangku siuluk masolanasang tananungan ni tapelada ite kadan na puang matua tamatotok lan atu kapetayanan mangka diben misa pangulukada kapeng katobaran lan atu maatayan pertobatan dalam penantian. Kapeng katobaran lan atu maatayan. Mbatongar ke Yasusi ulelian na aagan na tolino. Anabu tu teatu di sanga kapetayanan. Anadendu kate pangulukada di kuah pengkatobaran. Mbatongar ke Yesus itu mabanda anak katuanta belan na dosa. Maparina hukungan lata tingayoy belan na kapatodo tintinganta di olo malabi na pong matua. Mbatongan susi. Saya lako dilesang lan sura madatu lalan pangoso dolo sialan pangoso undinna. Inang dipeng kule-kule itu kada kumua mengkatoba komi. Sitongan na pepasan mairingan na kumua iya te kita maarupa tau. Moyan taisan ni siya tatandai kumua ditampaki isi tinti kamalabiran na puang matua ba aturupan na puang matua. Apa lan pasanan tengko tuna kamasian puang matua lako Adam sola awa rusa mo belan na kapabali-balian kapatodo tintingan belan na dosa tang situru pa porayan na puang matua ba atu parenta na puang matua tu napogau to pirang bongi nenne mi di simananni nenne mi di siosoi. Susi takua iya tu kasalan sia dosa lendu ubudan na tarukna lantelino. Umba-umba na ibu utuduka iya tu tarukna te disanga dosa ba tu kamalilinan. Di mana-mana dia juga bertunas dan mekar. Malompo. Saya lako di poleleanan lan Yesaya di papesanan lako to mangka na pilelang sa apong matua ba tu lako to Israel to di pakaboro to la di popendadi pa alak anggoro pa apasusian ba atu teladan percontohan juga mereka jatuh ke dalam dosa to bang duka yatama kasalan pa bali-bali mi lalu kapusakan na nenek tang untandai sia uragukan pak kamasena puang matua tak enak kanapai tak enak patongan ni kumua makuasa tu puang matua lau lendokan ni maondong pi lalu lingkana kamenomban Buddha duka mo tema ito nasua puang matua to napoparea puang matua lalu banua kabusungan senga mo tu napokada na senga tu napogau. Toro senga mo tu kadan na puang matua na toro senga tu penggauran na. Mapadik tongan tu penan na puang matua. Mapadik. Saya lako ke di bahasa tu mintu Yesaya. Kumua iya tu dosa na to Israel. Nang lendu mo mabandana. Apa ia tu mamasena puang matua. Rupa-rupanya ba atu mempayan kumua nang mandu kapua ia. Mandu ia kapua tu kamasokanan na puang matua na ia tu kapua na kapabali-balian na to Israel. Apa susi tidak atas salah sangka, da atas salah pahang. Kumua ia pala itu puang matua na turu sambang sia tu kakadakean. Jangan kita salah sangka bahwa Tuhan itu kompromi dengan dosa. Tahe.
Justru mempayan kumua inang tangana kalo penanna puang matua tangana purai penanna puang matua tu kapabali-balian. Apa tak edu kaya nama din laus salai tu karonto ona kalena kumua ia tu kalena pak kaboro. Bak tu hakikat Tuhan adalah kasih. Dia tidak akan ingkar dengan hakikatnya adalah kasih. Tidak kompromi bak tu tak ena popa eloran itu dosa. Ia motona den tu dikua hukungan. Orang Israel, umat Israel sebagai umat pilihan akan terhukum dan akan dihukum oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kafir atau kapere. Muina kita tu nenek disanga kafir. Totang meka aluk, totangun tandai pung matua. Itu disanga kafir. Itu yang dialami bangsa Israel. Sudah mengenal Allah tetapi gaya hidup mereka seperti orang kafir yang tidak memiliki Tuhan. Tetapi di dalam berita penghukuman sekaligus ada berita pengharapan dan tu kareba kaparanuan lana poparannu temai tahu ke membalik ki lan agan katuan. Kalau dia berbalik ada pengharapan. Jadi sebenarnya penghukuman ini adalah proses Tuhan untuk membuat umatnya menjadi pribadi yang lebih baik, menyadari keadaan yang lama bahwa itu sudah tidak berkenan kepada Tuhan untuk berbalik kepada keadaan yang baru. Susiato. Saya lako bu tu te ulelianan kumua la dihukum tu Israel, la dipali lako tondok tu tangun tandai pong matua na dipandasa-dasa dio. Kumua na tandai. Kumua makuasa tu puang. Lan ungkampai tu kareba batu pangalu na pong matua janji Tuhan. Ada satu proses dan misa aagan tulan na pogau. Ia matuma sosoran renges ia mengkatoba. Anna terima itu katuan baru. Mbatong ngara kasus itu disanga mengkatoba. Bertobat. Apakah tomat? Tobat kumat lagi. Den kumekutana susitela ko kombongan jo jati waringin. Mbanna ratu melong. Kemang kaki mendio masero miki. Apa ya tu dipakai sule pakaian marota atang. Kita sudah mandi, tapi kita yang kita pakai kemudian adalah pakaian lama yang masih kotor. Pakaian yang sudah kita pakai. Atau mangka miki unali bayu baru tak patamen dio tak pakai. Mban na melo. Patumban na tapura ito. Mangka ki mendio tak pakai bayu lama atau pakai ki bayu baru tapi tak patamen dio. Sebenarnya tak emang tumelo teh. Tidak ada yang baik. Sabab yang idealnya hidup di dalam Kristus, tua baru lan Kristus, kolab mangka miki amen dio. Nah ya tu pakaian baru. Apa ya te? Tula tatanga-tanga mandalan siulu solanasang Ta esihara kaya nasusidu kamu tulingkana kombongan totemo. Kodi komang kami kiamen dio lan Kristus. Pako ya tu paketa. Sengke bang piki ila ko padanta. Ditiro lurok ko bang patu may isang banwanta. Ya to temo te kutiro roko komi tupira, kutiro langan tupira. Patan mia susina to tukusanga. Ditiro bait tik tu tahu.
Sehingga kita tidak melihat lagi hakikat kita sebagai manusia bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang sama di hadapan Allah. Kita sudah menganggap kehadiran orang lain sebagai saingan, bukan lagi sebagai partner atau saudara bersaudara. Di sanganasang mau tahu serigala. Si kande mamata tu serigala le. Apalagi kena tiro tu solana, o kelinci te na serigala na aku. Kampai. Hah? Nasama ki. Biasa duka iya to mandapi-dapi ki ilang pakarayan hatal ta sibuk-sibuk lan mintu pengkarangan tadi ko laparan no ki la sende-sende ki. Parok ko ya si salah-salah te may panitia HRG gara-gara dekorasi ta na si Susi itu pasangan na. Tang susi-susi tu na alan na penan na kumalay pa susi rite. Si Pak Kadamelo bangki ato bisa di patamanasang to. Mba mulai ko parano ke ya tu painanta si toyangan. Dan duka ada atau mak paduan suara umpenanian lagu perdamaian. Katakanlah persaudaraan yang rukun. Payato sopran jo ujung kanan, na sopran ujung kiri. Oh, butung mitandai mutu laku kada. Tang si pakada. Tang rapa-rapa. Nayamo la di tanga-tanga la di nanung-nanung lante masa Advent. Yadu kamu na petamba-tamban Yohanes Padio ton na atu ya to undoloy tu kasayan na puang Yesu. Rantai itu batata na puang. Yang dimaksud di situ adalah hati orang supaya bertobat. Tayo mo na maaranga-aranga. Apa susi kimani atu buah na sangat tahu durian sola kedondong. Melo-melo tu bayu salianan na tu kedondong le. Halus mulus. Tapi hatinya berduri-duri. Maaranga-aranga. Isaki na kadang. Ya to da tu durian matakut-taki iguntiro isa malo makarama aja misalianan. Matakut ki ruki pa. Wah sitongan na menarik tuh keharumannya, apalagi ke di kande-kande miwa. Apalagi tuh biasanya mengiru mayang tuak nih pasola-sola durian le lendu asalan tayo na labi, ango mo ke labi. Ya, jadi itu yang memang terjadi bagi umat Israel pada konteks Yesaya. Jemaat yang justru mengenal Tuhan, sudah menikmati kasih Tuhan, tetapi perbuatannya, tingkah lakunya, ibadahnya jauh daripada yang dikehendaki Tuhan. Maka mereka akan dihukum. Tetapi kemudian dalam penghukuman yang luar biasa, lan kadihukungan na tu lenduk maparina di pandasada satongan. Di kuam pokade kumua. Ada tunas baru akan muncul dari tunggul Isai. Dan duka pala iya taruk nate Isai. Lamen taruk tu garempong na Isai, siya melolo na membua tu taruk uwakana. Oh. Mengapa inadikua lamen taruk tu garempong na? Garempong nate? Sisa-sisa Israel murate. Sisa-sisa. Akilan bahasa Torah itu rentang namura. Torona. Jumaya agan kapusakan belana di pandasa-dasa tapuliw mo. Padempa sisa-sisa. Ya mo to na pasipulong po matua dari utara, dari selatan. Hindi duka mayate na nay mempayan kumuha ng mamasa siya makuasa to puang. Moy na bitik liw mo, sidi liw mo ra. Apa di kualam pokade kumua, lamentaruk siya membua. Saya lako den atu. Anna iya te tondok iya te la napobate tau.
Di pokadalan angka 10. Allo iya duka to anna iya tu taru kuaka na isay tulang dan napo bate mintu bangsa. Apa rade itu disanga bate. Minda tun tandai disanga bate lantoraya. Ya kema aku resumanga itu tahu dalam tingkatan yang paling tinggi di Toraja. Dento di paken dekelangan susi menara bate. Ya, di popa alat-alat atau ngalangan bate. Na tiro tahu, na pelele toto yang tondok. Kumuayate kurian sumanga adi angkaran dia mo kurian sumanga mak kalolokan na. Apa den batuanan na tu bate? Selain dari simbol kumua tokapuate dari simbol sosial ada juga sebagai makna simbol teologi yang kita beri makna kemudian supaya adat dan budaya tetap terpelihara sebagaimana kasih Kristus. Di polelianan ada itu pirang bongi kumua to bate na po simbol duka to dolo kumua na po lalan batu na po eran puang matua domai tangana langi la saya umpas sakke to maarapu talang. Sia naola duka puang matua la saya untarima itu pemalaana toma arapu batu toma kaponan au. Kumua pemalaana toma arapu kendek maabau pangden maabulololong langan puang matua susito. Na di Palemba tama agan kasaranian kumua dembang sia batuanan susito. Kumua itu adalah simbol di mana Tuhan Allah hadir memberkati segenap keluarga. Na yake di pokadai kumua teto Israel mendadi bate batu napo bate mintu bangsa. Tang tongar rakato kumua tu Israel kumua napo lalan mo napo banang mo. Saya lako mintu bangsa untarima Kristus. Di pobate du kami to. Tasarani mudu kamu pira tu toraya dan duka siapa tae. Kumualan atu kapetayanan talan atu. Untayan itu mintu pengalu na pung matumoy na buda temaya agan kapusakan kamabandaran apa nang lamempayan kumua lamentaru. Tu garempong na isay. Iya te kada iya te di pa panganderan batu di pa pasusian laum papayan ni batu laum gambara i. Kumua iya te kada iya te la sumpu lolokna lan Kristus pelabak. Ulen tui isay. To Israel. Nabu tutu pelabak. Ia mutu dan nadoluanan Yohanes. Nakuha tu Yohanes aku te kudi obang rakomiwai. Tanda pengkato barami. Apa iya tulah saya undin na mandumakua saya na aku. Aku tetang si patok duka nak lembawa itu lapi kelentek na. Manduma kuasa na aku. Ia laun dio komi penama sallo sia api. Ada level tingkatan dalam pemurnian pengampunan dosa. Kalau tanda yang dilakukan oleh Yohanes hanya air, permandian biasa. Tapi yang dibawa oleh Kristus adalah api, pemurnian. Konteks Yohanes pemurnian mendio. Tapi konteks Yesus pemurnian. Emas yang dimurnikan punang lenduk magasana di pandasa-dasa. Dimasukkan ke dalam perapian. Itu sebagai simbol perjalanan orang Kristen yang begitu luar biasa dibawa ke dalam atau ditarik, dihisap ke dalam sebuah wadah peperangan. Data kue manaman-naman bangki itu mak patongan. Buddha lah tapogau. Kita dihisap ke dalam konteks peperangan. Ya moto na kue. Kenakanlah senjata terang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu juga ada di Roma. Kenakanlah senjata. Menggunakan istilah senjata yang akrab kita dengar dalam dunia peperangan. Karena memang kita dibaaruiki, didioki, dipopembaruki kumua anta male parari. Kita adalah laskar Kristus.
Jadi ya nasang mo to tula tapogao lan atu kapetayanan batulan maatayan. Buah-buah pengkato baranta iya mo tu umpatali ambun kadan napung matua, umpogao kasih pulungan engka masay padanta maarupa tao. Musti tapatongan pito, taalu pito, anta matoto lan untayan. Kasayan na puang. Jadi itu makna yang kita lekatkan pada perayaan Advent. Bukan lagi dalam konteks menanti kelahiran Yesus. Saba apa mang kamu ya dadi. Di pakaraya mirasia di kure sumanga. Tapi dalam pemaknaan yang lain yang tidak terpisahkan adalah kita juga dalam pesiarahan menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Parusia. Tu tayo ditandai piran den roko ikan tandai. Piran na say. Tayo to? Alkitab duka ya gan amo batu surat madatu gan amo te. Taera na tanggan na. Tayo duka ya dipukada kumua den tau misa alon tandai kumua. La dijadwalkan la jadi panitia kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Na jadwalkan ni kumua tanggal ayato tete ayato do buntu yato. Baluk nasang itu mintu apa me? Tamalelangan. O yan na dem mirangi susito to maapapusa to. Tayo yan napukada surat madatu susito. Nakuya tayo taon tandai. Muyanak ta eduka. Tapi yang ditegaskan di situ adalah mandapi mo tu kasayanna sudah dekat. Batuan anak kumada mi tahan-tahan yung pugau kameluan. Adalah sesuatu yang sangat penting kita lakukan segera. Jangan ditahan-tahan. Selesaikan hari ini apa yang bisa dikerjakan hari ini. Bertobat hari ini jika melakukan kesalahan hari ini. Jangan katakan minggu depan lagi. Na minggu depan nopa. De ito kupogao midolo teh. Yo susi bangoki ito kote mesule-sule rokoto kubangan. Maleo mentiallo-tiallo. Asa dako kay malas sulasum ito sulumi ki rokoto. Jangan seperti itu. Itu yang ditekankan dalam bacaan kita. Baitarang idu kamodento istilah generasi strawberry. Tahu toh? Buda du kamu to sarani susito. Melong ditiro yo may salianan, menarik dari luar. Tetapi hatinya odoe. Mesuk mi tidak tahan banting, tidak tahan tekanan. Dan duka ya majelis gereja biasa susito. Generasi strawberry melong jumay salianan pam manena tiitin solana na mabekku mo. Mane dibente tekanan sidi na kuami no kamo melayani la mundur mo. Oh generasi strawberry toh. Dan niya to manguraman na. Tapi hati-hati duka kita. Banyak sekali generasi muda sekarang baru sedikit disentuh, baru sedikit ditegur oleh orang tua, sudah tidak mau ke gereja. Kami ditegur. Padahal maksud orang tua adalah untuk kebaikan mereka. Naumbalan aku mengkatoba tu generasi muda. Ke mereka sudah jauh dari persekutuan. Padahal pemahaman kita di sini adalah bertobat dalam penantian. Bagaimana kita mengarahkan anak-anak kita generasi gereja. Kalau kita memiliki hati yang tidak teguh. Susi bang to strawberry. Melong nasa mo penampilan jumay luar tapi. Mane mangiri angin na. Tesemo. Hati-hati. Jangan kita hanya memelihara yang luar-luar saja. Tetapi mari kita memelihara hati. Hati-hati dengan hati sesama kita. Jangan kita melukai hati sesama kita. Karena yang bisa ngapeng katobaran to. Secara harafiah kata metanoia. Perubahan cara pikir atau paradigma. Jadi musti lulannya Pak Tangaranta dulu tu membalik. Karena pikiran merupakan pusat hidup manusia. Karena hidup itu pertama-tama dimulai dari perubahan cara berpikir. Ya na berubah untuk pola pikir tak untuk hidup bersama,
Melo moto. Ia moto si uluk solanasang tapataru imitu katuan talanteat tu kapetayanan. Tak kukuai la melo-melo bang katuan ta. Tak bangnya ditandai tu agan. Pamoy ra kaya nabu tu tang susin na tu tanga na. Moedu karakanalan pa atu kama parisan belanna kopit. Apa tatunan nang iaben dan lan kapatonganan kumuae ya tu taruk na isay. Mempayan wulan punga Yesu tayo nalam tampe ki solanasang. Misa ngara kami kuala nasa abiangan ki. Misa ngara kami kuala taru liu mo tu kapusakan ta pempiram miki masambayang natang susi-susi patudadin na takua mi natampe mo pung matua. Tayo. Nakua ya tu pung matua. Paruk kolan kapasambayangan. Sia kasih alamasian. Tontong kami mewah ke alan Kristus mi lobo tuolan Kristus. Mi membuah. Nakuaduka Paulus palako Filipi. Nakuaya ke dibempak katuan. Nangalatuona membuah. Bagiku hidup adalah memberi buah. Ya ton nakamali ipong matu alam membuah ki. Di pokadalan Pak Basan tanina kumua. Ya tuase sadiamo. Ya kedengki tang membuah la dileleng ki. Jadi pari-pari membuah. Papayan itu buah pengkatobaran. Da ana leleng ki puang lan kasengkian na. Ko lan leleng nasang ki te. Pamelo ke na leleng ki belan na buda buanta. Napisa natu lan nakamasay ki sule katuan sule. Den naupa atau pa paraya atau paparaya na yate kadan na puang matua butong kalando-lando. Nah tontong untaranak ki masolanasang mamasena umpupembua itu pengkatobaran lan atu kapetayananta. Selamat menikmati dan merayakan Advent kedua menyongsong Natal. Tuhan memberkati. Amin. Kombongan masalo na puang. Landu kate allo totemo. Dinay untimang pole parayay ungkur resumangay itu atu kadadian na teruan baine lan kombongan 57 tahun na nanay lumingka umpapayan Pak Kamayan. Ia moto di ben atu tu pengurus lam papayan itu tanda malikna sia kurian sumanga nalangan puang matua. Simbolisasi syukur atau perayaan ulang tahun PWGT yang ke-56 ya. Di liturgi 57. Tidak apa-apa doa juga itu. 56. Iya, terima kasih Bapak Pendeta. Saya minta maaf tidak bisa pakai bahasa Toraja. Sesuai dengan tata ibadah kita di minggu pertama setiap bulan, kita akan pakai bahasa Toraja. Karena itu sambil memperkenalkan Mars PWGT selain tertulis dalam bahasa Indonesia, Landuka Bahasa Toraya. Minta tolong slide-nya bisa ditampilkan ya. Semoga bisa terbaca dengan baik dan kami juga bisa menyampaikan
lagu ini dengan baik, kita semua akan bernyanyi bersama. Mari kita bangkit berdiri dengan diiringi oleh alunan musik kolintang. Tento karang lantangan atasi bangun tananan nombang nalino payandu kamolantu mengkamu tontong makari tutu bak bati bungka momu tingoi pak lak loka makampang laung bangun itu kombongan dapua pasanan malak bitato si puluh PWGT pasi pulung bainelan gereja Toraja bendan mogo napo sabi puang lan lili na telino tumengkako popang imbay tu bandera na puang bangun itu kapatongan dan siaranmu natutulalan kasih pulunganmu PWGT pasi pulung bainelan gereja Toraja bendan mogo napo sabi puang lan lili na telino tumengkago popang imbay tu bandera na puang bangun itu kapatonganan siaranmu dua meloko PWGT tuku tumuku. Terima kasih. Kita akan bersama-sama melaksanakan tiup lilin prosesi tiup lilin untuk ulang tahun PWGT yang ke-56. Ya, karena hari lahirnya tanggal nanti dulu. Persembahan pujian sebentar. Kita akan tiup lilin dulu ya. Minta tolong mungkin bisa pelayan firman Bapak Pendeta hadir. Kemudian dari Komisi OIG Ibu Pendeta Yulia. Bisa juga dari pendamping PW Ibu Berta. Silakan, enggak apa-apa. Ibu penasehat yang hadir, Ibu Yeni, saya melihat ada Oma Udi. Silakan, kita bisa ya, di bawah ya. Mungkin bisa bantu mejanya di bawah. Apakah Ibu Hereti hadir? Oke. Ya, Ibu Yeni bisa maju. Ya, Ibu Reti sebagai ketua terpilih tidak hadir. Kami minta Ibu Santi sebagai wakil ketua 1 untuk mewakili. Siap ya, kita akan nyanyikan panjang umurnya, panjang umurnya. Sambil tepuk tangan boleh. Ya panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Umur panjang di tangan kanan, umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan berkati. Happy
Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you, PWGT. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ibu, Oma Lydia sebagai penasehat ya. Minta maaf, Mas kira sudah maju tadi. Oke, lanjut ya, panjang umurnya, tiup lilinnya, kipas lilinnya. Kita nggak tiup lilin, kipas lilin ya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Ada enggak ada lilin? Kelas lilin apa? Tiup lampunya. Sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya, potong kue mungkin simbolisasi saja ya. Dari Ibu Pendeta mungkin ada Bapak Pendeta. Baik. Ya, secara simbolis saja terima kasih. Ya, nanti kita potong kue rame-rame ya. Setelah ini kita akan makan kue sama-sama di lantai bawah. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan pujian dari PWGT, musik angklung, Aluk Tomalambu. Aluk Tomalambuk tumak rutur-rutur, si barung onimna isong digandangi, kaborok na puang tontong bang mempayan, mama sena puang tae tu ubuna, si bali bali mo pele, si pelate kanto me pare, mabanda mo tomang lemba, magasa mo tuto mangrenge, kendek mo burana padang, payan mo masena buang, pangke isangan na pakalabi tupuang, palula koy puang anggap papudiang. Aluk tomalambuk tomarutu-rutu, si barung onin na isong digadangi, aluk na puang tontong bang mempayan, mama sena puang tae tu upuda, si bali bali mo pele, si pelate kanto me pare, mabanda mo tomang lemba, magasa mo tuto mangrenge, gendek mo burana padang, kayang mo masena buang, pangke isangan na pakalabi tupang, palula koy puang anggap papudian, si
bali mo pelle, si pela te canto me pare. Babanda mo tumang lemba, magasamo tuto mang renge. Kendek mo burana padang, bayan mo base na puang. Bangke misangan na pakalabi tupuang, balulat ko'y puang anggap aku dia. Kumbungan masalo na puang na lambi atun na lami sa ikilan pasambayang pangando. May kami ta rapa ta masambayang. Ta masambayang. Inang tangupu tu mamasemi puang. Mi papayan siya mi sorong tamaagan katuang kita kami anak-anak mi. Inang sundun tu pak kaboro mi puang. Mi kamayaikan te kami taum mi. Lan kasih pulungan ki puang. Kasih pulungan masalo allo totemo. Karaya itu allo kapetayanan Advent maapenduan. Siya kinaidu ka untimang pole paraya itu allo pak kaboro mi. Ulendui allo katibusanan na batu kadadian na kasih pulungan teruan baine nalili gereja toraja. 50 mo anan tahun na nanay umpo pangimba bandirana paruk lalu pengkarangan pasanan tengko siapa kamayan lamendadi sangka sia lamendadi pa sakke lan kombongan sia buda tau makure sumanga kan mati olo malabi mi tu pandaranam mi siapa tunduam mi lako kombongan mi nalili kombongan sallo inde kombongan keramat la saburan pia to mangura kasal lebarinne si lolok si tanga Toroan peka indoran peka amberan mi pasake puang sia midara na itongan mi bukarang kan atu totemo kinai si pulung sangina umpakende kurian sumanga apolean peraya matiolo malabi mi denau pa na yate kurian sumanga aki puang pemala aki matiolo malabi mi ulendu ite may paapudian siya pangando penanian siya kasakaran penaangki ulendu ite may paapudi-pudian siya yate may mintu di panonin na mi tarima o puang mendadi pemala siya kurian sumanga aki Kimasambayang puang kumua mama se mila tontong usaladan kan masolanasang umpataro ite may pasanan tengko siya katuan tumisorong palako kami.
Tiro mase misia kamayay puang te kombongan mi, inde kombongan keramat. Mumpo pangarang arang na Kristus. Sia tontong mengkatoba usasan ni temai kale sia painan. Lanlingkan katuangki untayan kasayam misule maapenduan tamatelino maapawalay salo. O puang kapenombangkilan kadatuan suruga kipasambayangan matiolo malabi mi tumintu paakamayan kamenomban ladi angkaran lansang minggu atau kipatu lante kombongan lalu lendui temai kasih pulungan saburan OIG pas sekolah minggu toruan nindo toruan nambe kamasay opuang di koden nau pak namintu temai ladi angkaran lalu kami nomban di koden nau pak nama din luming kamelo si turuk pak porayam minain demo to opuang nanay temai tau mitontong untarima kamatotoran sia kamauparan ludio may kalemi. Pasake puang tu kami nomban di pasaka la di pogau allo minggu kipatu anna mintu to mak kamayami mintu pesuam mi opuang laum pasaka melo itemai batang kale la umpana atai tu kami nomban sia ma rupa-rupa pasanam pasake duka ito mai to mi poparea mengkarang lantemai paapalakan ang goro mi puang sangayo ka malambu majelis gereja penatua diaken pendeta benni kakinan pabatta yo puang benni kamanarangan sia kamatarusan usia itu kada balo kipolobo ilan kapatonganan matiolo malabi mi. Pasake temai tomi ben pasanan malabi ilan kombongan. Tata usaha atau koster, tim atau panitia HRG, multimedia. Pasake tumintu nato puang anna ulendui pengkarangan na polalandu kabuda tau untari makarongkosan sia kamauparan ludio mayolo malabi mi. Sangida dukakan opuang mangando paranno matiolo malabi mi puang. Umpangandon ni tu sang siulurangki kombongan sallo mi. Tulan lua agan kamabandaran katuan unting ayo agan kamatian. Rapu talang na to mang kami tambay kaboro kisa buusangan na Ripka Banggay tumi pakaboro mo kamu puang si turo panglalanan mi ton na allo juma pabatai pamatotoi pakanannai siapa katanai tumintu rapu masussa sia kombongan miduka puang ben kakinan laum papayan ni teme pak kaboro ulendui pak pakatana sia kasiala masean kipas sambayangan ia tumay naang atau maarapu laum palumpun itu batang rabuk di koden nau pak namintu na toma din luming kamelo mendadi duka pak pakaboro pak pakatana lako toma arapu. Tendu kamu puang ki pengandoan ki pas sambayangan matiolo malabi mi tulan agan kama bandaran katuan belan nasaki tu maapo sanga-sanga. Ki pas sambayangan matiolo malabi mi. Ibu Elizabeth Tosingke, Bapak Yakob Banne, Nyonya Adriana Rora, Hans Tandung,
orang tua dari Nyonya Reni Ruruk, Bapak Nestor Kuera, Ibu Eni Yetola, Jessica Pallalung, Bapak Darwin Salurante, Bapak Nicholas Mangididi, Bapak Herman Massa, David Lapu, Bapak Andarias Garin, Nyonya Yakolina Tandiarang, Opa Standin, Bapak Habel Tiondo, Nyonya Deborah Paranna, orang tua dari Bapak Yafet Paramulia, Bapak Yesaya Ampangallo, orang tua dari Ibu Reni Liwan, Bapak Juli Ernest Nipi, Bapak Yohanes Pata, Bapak Benyamin Ponggalo, Bapak Daniel Rombe, Bapak Cornelius Kalalembang, Ibu Esther Paitin Sande, Ibu M. Soela, Bapak Paulus Tandiontong, Ibu Yuliana Rombe. Na iya duka puang kedem patutang kisah bu tu sangan nate may isang silurangki ambe ki indo kitulan agan kamalaman batang kalebelan nasaki. Mataru komi puang sia matande komi makuasa komi. Ki mangando matiolo malabi mi kumua lami paluangi kamamasean. Lami pariay karongkosan temay taumi. Anna matoto lan kapatonganan untayan nitu kamatotoran kamalagaran. Kipangando siya kipatongan matiolo malabi mi puang kumua makuasa komi lau remme ite may kale malamana. Anna maadin la sule matoto si turu pangalo mi puang siya si turu atu tumikaelo. Melada akan puang tontong pasare katuang ki matiolo malabi mi lan mintu agangki. Tiro mase mo kan puang perangidik ka temay sarro budangki mi pamatoto kan masolanasang. Tendu ka matoki pasambayangan matiolo malabi mi. Siya makurre sumanga akan belan nama masemi pa kaboro mi totontong dukabang mempayan lanagan katuang kiulendu itemay kaparanuan na kombongan mi. Untammu itemay allo maindan nanay umpakaraya itemay katibusanan tamatelino lendu allo kadadian. Lantesang minggu pura kiolay. Pasake opuang Bapak F. David Tikupasang, Bapak Moses Pasande, Meris Tambing Tato, Trisa Grace Natalia, Iwan Moroso, Gian Kinawa Kadiwirya, Desi Mulyanti Payu, Bapak Daniel Rombe, Bapak Yunus Antong Bangun, Nyonya Helena ML Patadung, Nyonya Ludia Ratu Sulu Massa, Hardi T. Ropa, Alfeli Tandiseru, Nyonya Ira Mona Pakula, Nyonya Iin Selviana S. Fernandes Krishna Suar, Ulfrida Pangini, Nathanael Sililing Tandibua, Efraim Andreas Dare, Drega Tapi. Sundun ni puang tu kaparanuan na temay taumi. Benni kamatotoran siya makamalagaran lan atu na patulako. Kitanday siya kipatongan. Kamatotoran ludio may kalemi. Katuan ludio may kalemi. Saya lako bendan matoto temay taumi makurre sumanga. Iya duka mo kipo matoto lan kaparanuan kumualan atu kipatu lan atu lasay. Kamatotorami siya kalle-kalliammi puang la tontong kipo parea siya tontong ki kamali laun tunduikan siya umpabantangkan untingayo te may katuang ki siya untingayo te may maarupa-rupa agan nenne butu kiolay. Tendu kamato puang tungkur resumanga
Pak kamasemi ulendui temai pasake rampanan kapa. Opuang lami pasake duka. Lalu agan tananan dapot tumi kamasian ni di koden nau pak na tontong mau pak siarongko. Umpu di komisi pakalabi komi. Untiro maleso temai atu pak kaboro mi puang kumua sang apa-apa mo minai untundui. Ia duka moto puang lananai untiro maleso ikumua mitundui sia midaranai anna labendan matoto mak bulololong mati olo malabi mi. Lan atu di patulako. Kipas sambayangan puang temai maarupa-rupa kamamaliran na kombongammi. Lau lendo itu may pengkarangan pasanan tengko mi kamasian ni. Lau lendo itu katemai agan marasan undaka pengkarangan pasanan tengko. Sia marasan undaka itemai na kamali na pena la tuo si sola si deken lengo-lengo. Papatuan ni opuang situru pa aporayammi. Pasitamu itemai kamamaliran na puang anna inde moto nanay tontong maakure sumanga akombungammi siya kami masolanasa. Untiro ikumua inang maindan tuat tumang kami pamatantu puang. Inang maballo tuallo mipilay langsa. O puang kapenombangkilan kada tuan suruga. Tendu kamo temai kombongan salo mi puang. Keden temai laluagan pengkarangan na. Anna di patorro diomai pengkarangan belan nama rupa-rupa agan laliu inan pengkarangan tunanay puang mangkami sua. Pakatanay siya pakanan na ipuang natontong matoto. Unang karan ite may pengkarangan lami papatuan ni. Tiro masay puang temay torruan kipuambe kipoindo. Mairingan na temay to kipobanu karurungan. To disabu usia lanjut. Tiro masay temay to balu. Pia tangke indo tangke ambe. Tiko den nau pak nalan na agan na puang tontong misaladan siya mika masay kumua kamu tu ambe masokan. Mentiro lumele siya sa palabu dalaku kami. Ya temai toma aram panan kapa lang kombongam itu si toyangan temai torruan ambe torruan indo. Belan na pengkarangan pasanan tengko lami benduka penakina. Mi ben kamarurusan. Mi ben paatangaran melo. Di koden nau pa na tontong makaritutu. Lalu pasanan tengkona siya lalu kasih umpuran na susimi sa muane na baine tumang kami pasake kipas sambayangan tu memintu pa kamayan ladi angkaran lan nalili kombongan kalua kelasis Pulau Jawa mairingan na sinode gereja Toraja. Di koden nau pak naya tu arang malabi mi tontong bang kipo pengarang. Anaya temaya agan katuang ki tontong bang ki tiro maleso ang ki tontong mengkatoba lan agang ki. Kipas sambayangan tu tondok Indonesia Raya. Tu minayum patorro madatukan unang karan ni temay maarupa-rupa pengkarangan siya pasanan tengko. Kamasay temay to maaparentaki si Solamintu temay. Takinan na. Ana maadin ungkomba-kombay te tondok. Ana marampa te dainan. Kinay tontong umpudi komi. Tontong kipas sambayangan tu taumi lan agan kamasusan. Belan na unting ayo temay agan lino maapo sanga-sanga. Pabatta yo puang unting ayo te may kapaadian pa barang-barangan kataadian
batu kapadian to napa kaboro. Pakaikan masola nasang si alamase si pakaboro. Toyangan ni temay maarupa-rupa aagan lino. Padang ki maarupa tao tu nenne eduka usak kalangan ni temay paakamase paakaboro nenne nasorong taumi. Yang kikanasay kumua mi po pareakan siya mi pakekan siya lamase. Pasake tumintu to makamayami lante allo totemo. Majelis gereja PWGT tumpan noni mintu di panonin na batu pemusik. Anala mintu agan katuan na tontong mi pasake. Keupo kalang kami nombangki puang. La pada malekan umpataru ite may katuan siapa sananteng ko tumisorong palako kami daranaikan puang. Kambi mana apakan mi pasikambelakan temay maarupa-rupa kakadakian. O puang, sundun ni te pangandoki. Kurian sumanga kibelan na mintu na te. Kisorong matiolo malabi mi. Maatete anak kabaro mi puang ki puang Yesu tu kitayan tu kasayan na mapenduan. Sia tumangkaw nadaikan masambayang ang ki masambayang susiduka kumuha. O ambe ki daw suruga ki palaku anna dipakalabi tu sangami. Anna patalo tu parentami anna dadi tu paapurayam milan telino susidaw suruga. Bengkan itu silasan na kikande alloyate. Siapa ade itu salabudangki. Susi kami umpagari salana to kasalan lako kaleki. Siada melo rangkan diroso sangadin narinding palakan dak narandangkan di atabulituk. Belanda kamu tu nampui parenta sia kapaan sia kamalabiran saya lakona. Amin. May komita bendan solanasang kombongan masalo na puang. Saka kilon tarima pangarampanan siapa pasak kena puang. Perang itu kadan na puang tontong untuntung ke itu baru batu di kompo kadai peturona katuan baru. Si turu Roma pasal 55 angka 52 saya laku 53. Sia nakua Yesaya labu utu tua kak na isay sia ia motu labendan umparenta mintu uto kapere. Ia mo naposedanan rannu to kapere den naupa anna puang matua tuo to na kaparanuan. Umpon noi komi mintu kaparanuan sia kamarampasan tetedio kapatonganan anna sakapua puana ranuami belanna kamatotoranna pena masalo. Amin. Malemo kami umpatarui tekatuan Pak Kamasena puang. La tontong kami unto emanda itu kadanna mangkamirangi. Pamanasa itu kamalabiranna. Puang lan mintu sulapa akatuami. Mi tarimay tu Pak Pasakkena.
Anna puang matua mora ungkama seiki sia umburai komi lindo masakke sia umparangi komi rupanna. Laum perangi ki karebanna kombongan tulana bawa tahunna. Dimohon kesabaran Bapak Ibu sebentar untuk mendengarkan beberapa penekanan warta jemaat 1 minggu ke depan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kantor gereja atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hambanya, Bapak Pendeta Christian Tandililing, yang telah melayani ibadah hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Pak Pendeta di dalam pelayanan dan keluarga. Juga bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenalkan semua yang telah melayani pada ibadah hari Minggu ini, majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, dan operator sound system. Tuhan Yesus memberkati. Warta HRG. Dalam rangka perayaan Natal Jemaat, maka tim HRG telah mengedarkan amplop HRG untuk warga jemaat, kiranya dapat dikembalikan ke panitia atau melalui kotak persembahan pada hari Minggu, mengingat dana masih dibutuhkan untuk terlaksananya acara Natal tersebut. Mohon dukungan doa dan partisipasi warga jemaat. Rapat tim HRG akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 4 Desember 2022 pukul 11.30 atau setelah ibadah pagi. Mohon dukungan doa dan partisipasi warga jemaat. Berikut Natal, Sekolah Minggu Gereja Toraja dan Remaja dan PPGT. Ibadah Natal SMGT akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 jam 9 WIB bertempat di lapangan parkir. Mohon perhatian orang tua untuk mengantar anak-anaknya mengikuti ibadah Natal tersebut. Ibadah Natal PPGT dan Remaja akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 pukul 17.00 WIB. Dirangkaikan dengan HUT PPGT, diharapkan kehadiran seluruh anggota PPGT dan Remaja dengan dress code nuansa warna merah. Berita duka cita, telah meninggal pada hari Jumat 2 Desember 2022. Dengan hormat kami sebut namanya Ibu Ripka S. Banggai dan akan dimakamkan pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022. Kiranya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi segenap anggota keluarga. Warta PWGT. Ibadah Natal PWGT KPJ dan HUT 56 dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022. Amplop PSB Pangiu PWGT, amplop PSB Pangiu PWGT bulan Desember sudah ada di kotak PSB, dipersilahkan mengambil menurut nomor masing-masing. Seperti telah didoakan tadi, Bapak Ibu, orang tua, saudara-saudara yang dalam kondisi sakit, berusaha mencari kesembuhan, kita berdoa semoga Tuhan memberi kesembuhan kepada mereka. Juga anggota jemaat yang berulang tahun, Tuhan Yesus menyempurnakan mereka. Selamat ulang tahun.
Berikut bersyukur kepada Tuhan telah terpilih pengurus sekolah minggu Gereja Toraja dan pengurus PKB GT periode 2023-2025. Adapun susunan pengurus baru yang telah terpilih dimohon kepada Bapak Ibu membaca sendiri masing-masing di warta yang ada pada kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat untuk 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Untuk mengakhiri ibadah kita siang ini, mari kita memuji Tuhan. Persilahkan kembali berdoa masing-masing. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Ya ibu-ibu yang cantik, ibu-ibu PW yang berseragam, tolong kita bisa foto bersama di depan, mengambil posisi masing-masing. Terima kasih.